Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi June niriat ania thlir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chau hani Buaina hain pango zelta tup mai achan pakhata wangin nizana tangkhan Iranin Israel missile mangin abai thut maya masa Israel ache vengal mai lo tukin lam thleng khan Iran mai ni lo athurol puitanen kil thum atangin Iran te Lebanona Hezbollah firfia poltele Yemena Houthi souten Israel han beihrawn tamaya US sin akhap chung point Israel chu khabbe thei ani talawa IDF te ancha chuakta Iran mun tranga le Tehran khopuya te boma surzui ngala enga tinge hetianga anrik tak thut mai ti chu achan nia Iranin apu thilthleng pakhata tang hian bul hantan don teang thilthleng masabar chu nimin jingda rukle minute somni pathuma khan US Central Command chuan X lampanga boss anron siama Strait of Hormuz International Maritime Traffic tibuai thaizonga Iran one way attack drone te anron chetawangin heng jinga drone panhi hi US military ten ankap thlani ti anon puanga American sipai ta chu Iran beina le nekna lakatanga nget taka dinga invention jom zel turin hanin peirangani ti anon puang bok ngane masa hei hi tuntruma Israel le Iran in beina chan bulpui berero chu anilawa in kung kainai ro chu anai thung ane engponi se kan video like le comment te milopek sakle thau turin kan ngen cheu ane tichon nimin pathian ni nileng khan Middle East chu tension sang tak nuaya how mek line Iranin red line ani tia hanlo soi Israel sipai ten Lebanon an bei turani lo ti chu Israel chuan apal tlang luita nizan dar soma pel deuh khati khan The Guardian chuan Israel sipai ten Lebanon capital Beirut khopuya Hezbollah stronghold tanti Hezbollah firfiak polte headquarters dahia airstrike an kalpuita IDF te hian an tarkat berchu Lebanese capital Beirut khopuya Hezbollah ho in check muknale ache vel munzau tak mai chu hania Lebanese capital Hezbollah ho stronghold dahia hian bom na satak asura mase IDF te hian evacuation order an loti cholok to wangin nunna chan le hliamero chu antam waklowa building tero chu nasatakin ti chiatania mi panin nunnan chana som pakhat velai mai hliam tur hanomani tin Lebanon Media National News Agency NNA chuan an report ane building chia hi anasal leya The Times of Israel The Guardian ta chuan apartment building heavily damaged tin nasatakin atlu sopa hachiani ti ansei war leya Israel am chuan US tena in bepo chung jalin he air strike hi kan kalpuyani hantia heti rol hian US lampang chuan in beihrawn na han nei lo ti ansei ve thunga Israel hian an thenom lok Lebanon ramchunga tanga Iran khoi firfiak polten an ramchunga lom tak taka hanron chet trinate ti top veka Hezbollah firfiak polte ralthum tuntir chu anthil tumber hania Hezbollah ho headquarters nasataka noichia dahia chiatna rapthak tak athen hu hian IDF te chuan beipui thlangna top san antum chuang lawa The Guardian in report an pek dan chuan he thila thlena tanga reilo tea IDF te chuan Lebanona khopui lian pangana tire khopui chu bei antumani ti anpong leta helai munatang hian mi puite an himna tura in thiar film turin riat tirna anti chok zui leta IDF te hian Hezbollah firfiak polte tha ai main anral thuam da khom te ti chiat sak chu an target lian ber hania heiwang hian dahie bei ani ma po khan IDF te hian in saseng tura riat tirna anti chuaka mi puikara Hezbollah firfiak polte chu in nuk dokin anlo bibo man vekani ti Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan apuanga ral thuam manga hlom taka anchet na anchunjom zelani chuan Israel chuan muntrang tranga natakin malak na anei chunjom zel donani ti apuang zui bok ngani ti chuan Lebanon na khopui lian tak mai tair khopui beitura Israel sipai te in puat chanale in buat saina hakal chomek lai hian President Trump chuan Beirut khopui Israel sipai ten an beina hian in nam noina US chuan anei lowa tunkar thar ninhi nithum chung hian Iran nena in ramna chu beisai ani towa Israel in Beirut khopuya bei chu thil thralo takani ti aron soilang bok ane
มาเสเหมินหูลกจังเฮียนอินเรมเบย์เซนัจูอาลาตเตียลเตียลาอิรันจวนอิสราเอลอารอนวาวตาเอบราฮิมราจายจวนอิสราเอลินเบรุตชิมลำปังอาขบุยเลียนตักไม่ดะเฮียอาเบยจุงจางอาเตรันจวนชานเล็ดนะนัตักตักอาเปโดนันิตีอาสยาไซอนิสสรการินดะเฮียอาเบยนาวังเฮียนนัตกะชานเล็ดนั่นแหละนัดนะเริ่มตักตัวตัวระชานนะกันเปโดนาวิอาจูทุนุนงายาอานุมน้ำมุนาดาเล็ดเล่อันงายนิตีนอารอนสวยหลังบกาจันินเฮียนอิสราเอลวันบูรกตะจูอินลาเวนโดนียตีนทุจาอารอนเจกตาให้เฮียนอิสราเอลสิไปเต็นเบรุตขบุยอันเบียวางินอิรันินอิสราเอลอาเบยโดนันิตีสิกนัลเจียงตักอารอนติชวกตาฮันเนเฮติลาเฮียนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จวนอามาทุสัยอังเลวตักไม่อินเลบานอนเฮสบอลาลักา surgical strike ตำจกในอดูนิตีอาศัยลังอาอิรันเนนะเริ่มนัทุทุงเสียมนาอิสราเอลเลบานอนบวยนจงจังฮีเตลอดูลวนิตีอาศัยนนเลอาHezbollah โฮลักาเฮียน surgical attack ตำจกมูกดูนิฮัติยาให้ฮีอิสราเอลินเลบานอน capital เบรุตขบุยาเบย์ปุยันทักนาอัทโลปนิตีอาลันติรนาฮันเนไบเบิลเชียร์ทรินจวนเปอร์เซียลรำรบปุยเจียเตกันมุฟวินฮารินอมาจุงอินโดมีตะทักกัลเซลอิรันฮีจุติไม่จวนตรงกำมังาวาวจามไทยอันนิลวนิตีอารอนลังอาอิรัน Parliament Speaker Mohammed Bagar Galibaf ชวนอิสราเอลินเบรุตขบุยาเบย์นัวเฮียน US based เตเลอิสราเอลทิลในตะจูอันตาร์เก็ตไทตูร์เจียงตะกันนิตีอารอนปวงจุยตะเมียมายาอินเดียไตมานิจันดาร์สอมเวลคัน The Times of Israel in Life Update อันรอนในตาอิรัน Parliament Speaker Mohammed Bagar Galibaf ชวน US in naval blockade ตะละกัลปุยชุนจอมเซลวังเลอิสราเอลินเบรุตขบุยอาเบย์ไทยนตูระกรีนไลท์เรมตีนาฮับเปกวังอินมิดลิซา US based เตเลอิสราเอลทิลในเองโปอันตาร์เก็ตตูร์เจียงตะกันนิตีอารอนปวงจุยเลตาฮันเนกาลิบัฟจวน US เซียนอินกาหายปมลวาอินเบียกนารินนาอังหัดลบกาตุยปุยาสิไปเต็นบล็อกเกตันเซียมจุยเจลบกาเลบานอนจงจางาอินเรมนาบอดเชียดนำมังอินอาทุนัยนาหามังสัวลาอิสราเอลินเบรุตขบุยอาเบย์อารัมติสกากันเมลมาตะเฮียนสิไปตะทิลตีไทยนั่นแหละอินดาวนำมังอาตรงกาเลวจูเรียดเทียมันในละวันนี้ฮัติบกติจวนเฮมินูลกาเฮียน IRGC เตเนนะอินจอมนังเฮตักในเซเบรินนิวส์เอาท์เลตจวนทุชัวอันรอนเซียมาอิรันอิสลามิกรีวอลูชันนารีการ์ดกอร์รวยตูเตนเฮนจังอากันทุดอนดานินอิสราเอลินเบรุตขบุยอาเบย์วางอินอิรันจวนอาช่างเล็ดโดนันิตีอันโซยามาเสเองติคุณางเงตีเลเองเตียงนาอินเงอันชันเล็ดโดนตีอันโซยละวันนี้ตีอินอันรอนปวงจุยเลตาฮันเนอิรันินนัตกะฮาวาวนการาโป IDF Home Front Command จวนไกด์ไลน์จงจงเตมีปุยอินไกรวยนะจงจงเตจูเอ็งมาทักดังลำอมละวันนี้ตีอันละปวงทว่าเฮติโรลเฮียน IDF จวน offensive และ defensive ตันอันอินเปียนิตีอันปวงเวบกอันนี้Middle East US military base ละกาวาวขันนะอันติชัวเตลวังอิน US Central Command จวน Middle East หวมชุงUS สิไปตะจูฟิมคุลตักเลอินไปรังอินอนุมันิตีอันรอนปวงเฮติไลเฮียน Gulf State ตะจิงมีคาตาจวนอันวันบรัวกาขวาคิรนะอันกัลปุยโดนันิตีอันปวงบกาอิรันเนนตุยปุยอันอินรีนบุลนายาทอนกงตะจูตูมารอนกัลตังเหลาตูรินเครียดตีรนะอันติชัวกาจุนนิสอมปลิทังอินขวาคิรนะดานฮีกัลปุยชุนจอมอันอิโดนันิตีอันปวงบกอันเนมีเดียเทรนขัดจวนให้ฮีอิสราเอลแอร์ฟอร์สเตตานาขัดไอนันวันบรัวกอันหนสักนังกลุกันยาทอนดังเต็นอันเหลาตีบวยเหลานาตูระ restriction ฮีเสียมันอินอาเรียตันเนอันติติจวนนิจันจันไลดาร์สอมปนิเลจันเวฮาเปลตา IDF เต็นรัลทัวมันเล็กชกกันตาอิรันมิสไซล์ local เตลกาอินเวนหิมนาตูรัลทัวมลำปังชีจงจงจูเรดีนิตัวมาเซให้บากาเฮียนทิลเทงเองปัวจะชกงาลไทตูริน offensive ตันปัวอิสราเอลสิไปเตอินบวดไซนัจูโจเฟลนิตีอันปวงจุยบกอันเนThe Times of Israel จวน IDF Chief of Staff Lieutenant General Ayal Zamirle Top Commander 10 Thil Thendanen Kimte Uluk Taka Zirchiang in meeting an ai mekaniti The Times of Israel จวนอัน report tel bok ane ti chon jan lai pel nu jingdar khatvel ania Iranin Northern Israel lam targetin missile anon kap chukani ti an pungta Israel mar lampang rambung thana te siren aringhal chu chu maya IDF chuan Iran missile te lodang chatin na han thok me kani ti an pungjui bok hei hi US le Iranin April tha in ka hai an puana tanga Iranin Israel aron bei voi khatna hani hetianga direct ka Iranin ballistic missile manga Israel aron ka ta ka wang hian
Israel rampuma school zongjong te kharvek turani ti thupek ti chua ania mipui ta chu safe room le shelter te rang taka hanlu thaina tura in buat chai turin hriat tirna hanti chuak zui tabok ane in dona mel hriat thang Israel mipui ten thu noi hlea thu chua sia mani nu deuloka hian marlampang rambung thana Israel mipui ta chu video a kan muang hian sheltera mitam tak anlut man to ane hemi nulok hian IDF ta chuan Iran ballistic missile pani ta chu Israel marlampang rambung than te ron panin an ron chuaka ma se hlotling takin ka thla kani ti an pom zui lea hei ba ke chu IDF ten ala tanti chu hi puan sen po ani talawa Iranian ballistic missile te aron thlengin dot tajut maya Israel mun ranga beinan tok me kani ti hriat tirna siren chu harita chu mai ane Iran hian aron beina tiala panhi khatte te a ron beilowin ballistic missile salvo anti ballistic missile rol te anon thlok ta chu mai boka heti chungjong hian Israel chuan beilet na offensive lampang ala nei lowa Iran military headquarter Khatam al-Anbiya General Ali Abdullahi chuan Israel Defense Forces te hian Lebanon an beina anti to pangaya beipui thak na anti jawemo Iran thilti hi chanlet nai mo han nei ni chuan Israel marlampang ballistic missile manga han beina pasaber chu vuak na hruihrol na jok manga bei chun zom ani donani tin aron pongjuita ane Tichuan Israel Media Rang Channel 12 News te Wainat News tele The Times of Israel ta chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran beina chungchanga hian security thila in beihrawn na man mothak tak akawani ti an puanga hei baka hian Israel sipai ten na takin Iran beina hi an changlet dodani ti puan ani zui tabok ane Israel hi angengang rang khop maya hetianga Iranin missile manga haron beimek lai po hian an van borok chu hon chun zom mani zelani ti an lapuanga IDF ta chuan Iranin ballistic missile manga Israel haron beina zongjong ta chu azawa in dancha ka thak vekani ti an pongjui bok masa Iran ron beina hi mipui ta tana hlom toa Israel van boruaka te Iran missile te haron thlok lut toa mipui chena chungjon van boruaka te lodan cha ka chiatania jingdar khatle chanvea chuan Iran hian ballistic missile som veljat mai Israel marlampanga aron kap toa mase hengte hi azawa in dan cha ania ramchunga hemi wanga in hliamemo thilti chiatemo hanei lowa missile tren khatte chu open area mipuyom lo na hmuna atla apua kani hantibok hetianga Iran atanga beina Israelin atomek lai hian US President Donald Trump chuan Fox News nena interview neya Iran tan rodna kanei chu hei hi ni in missile te in kap chok toa chu tok toa dokana lo kir leula in ramna siam rotin halo soi vemek boka masa Iran hian Donald Trump thusai hi angai thatolo ani deu bermaya Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan Israel an beimek na chu topsan lailok lok ania masa Lebanon capital Beirut khopui beinang chi in nek na hlom tak athleng chun jom le ni chuan US le Israel laka kan target ta chu na tak le zawzo ka chun jom mani donani tin thu chua anron siama masa he minhuloka hian Iran media ta chuan Israel lampana han missile van boruaka kal chu mai te thalak ron tilangin anhoi lampanga khopui chung kermansa khopuya Iran in Israel beita chu lomin an loawa Hezbollah ho an thlopani ti lantirnan Hezbollah flag tele Iran flag te hanwaya kothera mipuitam tak an pungkhoma lirthai chirang mangin kong an zo boka an pathian ala chu ropui bero setin anaw vak mai bok zanlaya pela jinglam hanima to joka Israel sipai te anla chachok chuanglawa US President Donald Trump chuan phubalak na thungrul na neilo turin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu kabedonani tin asoya hemi mapo hian US President Donald Trump hian Iran lakachelo turin Israel nena alo thril to bok kani masa Iran lampang hian chutianga kongtha lampang zo chu antum lawa missile rol manga Israel an bei nuwa Israelin achanglet ngai tura han ngai wangin an van boruak te an kharani ti an pongzuya
Iraq point poi khoina thil thlengau mawangin an van bo ruak kharani thu hanon puangjui ngal boka heibaka hian Syria point an ram chim lampang van bo ruak te an khara Damascus khopuya airport po darkar sompani chungatan kharlai lok rini ti anon puang bok ane tichuan Israel hian US President Donald Trump thu chu an zom don lo ti alang tatil tila IDF thupuang tu Brigadier General Alfred Frin chuan press conference sanaya IDF Chief of Staff Lieutenant General Ayel Zamir chuan assessment anai meka thillo thleng turatana ruam manna then khatte apom mekani ti soin Iran firfiak sarkar hian ti zual lian tak grave mistake anayani hati hemin hu hian India taima chuan jingdar thum halari lo dawa IDF Chief of Staff Lieutenant General Ayel Zamir chuan zankhua akhat to ka Iranin na beina chu an changlet lawani ti pomin Mase sipaiten Iran beitura remti na green light an huvele melma te chu chak takle na taka beiturin anin peini ti arun puanga hetatang hian US point Israel hi akhabet jodon lo ti chu arechiang ta nei na khriata Jerusalem khopuya US embassy chuan thuchua siamin mipuite retala tani ti an khriatira embassy na thoktu tele an chungte jongjong chu mun hima tomvek tura khriatirna anti chuak tabok ane heti laipo hian President Trump chuan Israel chu Iran laka chachuak ri lo turle Iran tana in biak na chance siam sak turin ngen na ati chuak le a mase Iran chuan Israel beina chaupo adu tok talawa Iraka Kurdish fighter te in khorna mun chu missile strike mangin a bei chun zom le ta President Trump meu po in Israel chu achal thai talawa Zinkhovar Madeu Khan Israel sipaite ancha chuakta The Guardian in report an pek dan chuan Iran Islamic Revolutionary Guard chuan Israel sipaiten Iran ballistic missile ka chuana munte targetin strike an nayani ti an puangta hani tichuan The Times of Israel chuan India taima tukin jingdar sarivela Khan IDF ten an soidanin Israeli Air Force te chuan Iran military te munma target bikin Iran khothang lampang te Central Iran vela te air strike an naya Tehran khopui chunga te Tabriz khopuya te Isfahan khopuya te munrang-ranga bompuak ri hriat tu rom mekani tin hanron report ta hani IDF te hian kan level antimaya awam zia chu Tehran khopui chunga building lian tak tak mai military ten an man thrin ta chu an target bi area chunga chuan leirualin an titlusop vekani ti an soina hani Iran laka poi khoi tu ni hi US chuan adu waklawa Gulf state ten an tur an hlawang ani mai thaya Zinkhovar thlengpo Khan Israelin Iran a beimek na hian US chuan in nam hnoina kan nei lo hanti in beina bo ruwa kalian ta tial maya Zingdar liat le chan vevel Khan The Times of Israel chuan Tel Aviv khopuya te Central Israel vela te Jerusalem khopui che vela te siren tiri kania achan chu Iranina khoi Yemena Houthi rebels hoten Israel targeta missile anon ka chuawangani hanti Iran laka chanlet na natak Israelin pemek masala kilthumatangin Israel hian beitok meka Iran atangte Iran khoi firfiak polpanhi Yemena Houthi hotele Lebanona Hezbollah firfiak poltela katangin beina hadong renga IDF te chuan Houthi hoin missile manga han beina wang hian thilti chiat le mihring nunna chan le hliam anum lawani ti ansoya an missile te lodan chavekani ti an puang boka heti meklai hian Iranin beipuyan thak na huam chin an zawtial tiala tukindar kwa hapel nu dawrat Khan The Times of Israel chuan Saudi Arabia chuan US sipaitom na Prince Sultan Air Base le Alcar sinkar vela te Iran atanga beina hanto wangin missile alert siren tiri kani ti anon puangjui bok ani Israel point bay ato chunjom zelawangin Ben Gurion International Airport te Beersheba le Jerusalem le ache vela te bay antoka siren antiria tichuan Israela US Ambassador Mike Huckabee chuan Tehran hian America le Israel hi halral vek antumani tin aron soita Iran le aproxy ho te hi ramhuai ho agent tania setanalo chor chuana mothership chu Tehran hian awmani tin na takin adem thu aron soilang bok Andorai boka Israel sipaite Iran ramchunga anchen leina khriata voin chomhadar so mapel dawrat Khan The Times of Israel chuan Iran chimthlang lampang petrochemical facility chu Israel sipaiten an beya Israel airstrike hian nasataka ti chetani ti anron puanga Iran Media Far News Agency chuan Khuzestan province Karun Masar
petrochemical company chu Zionist melma ten an beya mun thren khata chiat na hathengani tin an report bok ani voin chomhadar somle achan vevela khan IDF ta chuan Iran petrochemical plant hi an beyani ti anon puanga Iran chimthlang lampangom petrochemical facility hrang ta chu Israel fighter jet mangin bay ania he complex chunga target engemozat chu ka ani tin han soiboka Wainet news sin han soidan chuan civilian infrastructure te an bay anrin lowangle himjok tura han ngai wangin Iran hian air defense system tele missile ka chuana te drone ka chuana mun turte petrochemical complex a hian an da wangin IDF te hian an bayani hanti voin chunvela khan the times of Israel chuan Iran missile ke themte wangin West Bank ka Israel mi ten an luachin in engemazat chu ti chiatania mase wanai thak takin mihring hliam anom lo hlawani hanti heti lai hian voin chunlama han report danin Iran chuan nevatim le Telno Airbase te han bayani ti an punga heng mun nia te hian chiat na lian tham tak athengani ti an pung boka Islamic Revolutionary Guard Corps chuan Australian Iran ramchunga radar site te targeta beipui thak na han ron nei chanlet na ni hanti bok ti chuan Buaina hi athon hi don ta viau maya Yemena Houthi rebel so ta chuan Israel long ten an zo thin le tuipuya han kongpoi motak mai Red Sea tuipui sen an tia Israel long local zongjong te chu dan chawek kanidona Israel ne na in kung kai na nei long zongjong te he tuipui kong Red Sea an ronjo hi kanram tilo anti Israel tan helai hi munpoi mo takania Arabian Sea le Indian Ocean te ronlut tura an kong nei chunang tluk ani voin chanu dar khatle achan ve khan the times of Israel chuan IDF ten tun mai khan Iranian air defense system telaka beipui thak na lian jok air strike kan kalpui chu anjo feltani ti an puanga IAF fighter jet engemazat ten strategic defense system engemazat chu anti chiani anti bok masai hei hi Iran le Israel in beina chu atop ta ti na hani chia chuang lawa Iran radar system telaka Israel in beipui thak na chu zo fel thokhat ani ang chawania chanchin kan buat saimek lai po hian thuthara aronom belzela chonhudar ni apel deu thret po khan the times of Israel chuan Iran media ta chuan air defense ten Tehran khopui chungzon van boru ka te projectile thren khat te ka anneya interceptor missile puakri te hriat tur ala om rengani hanti Iran media Mer news agency chuan Tehran khopui chungzona US le Zionist drone thren khat te ka thlakani tin han puanga mase bai pui thak na hian US in enroll na hanai hriatani lawa chonhudar ni le achan vethleng khan Jerusalem le Tehran in kara in beiton na chu ala thleng mek ni in alang bok ani